Reka nangire ngusuhuza uri kure no video cyane cyane abakunzi ba Ubuntu TV baherereye hano mu Rwanda, muri Afurika, muri Aziya, muri Amerika no ku isi yose muri rusange. Nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi rero nabateguriye top 10 y'uturere 10 dukize kurusha utundi hano mu Rwanda, dushingiye ku bipimo by'ubukungu n'imibereho y'abaturage EICV7 na RDHS byasohotse hagati ya 2025 na 2026. Twabateguriye uturere 10 dukize kurusha utundi hano mu Rwanda, twagendeye ku bipimo byo kugabanya ubukene n'iterambere ry'ibikorwa remezo. Mu gukora urutonde rwacu rero turahera ku mwanya wa 10 tuzamuka tujya ku mwanya wa mbere. Turajya tukubwira ibintu byinshi kuri ako karere, tukubwira n'impamvu kari kuri uwo mwanya kariho. Ukurikiye Ubuntu TV ntibagirwe gukanda subscribe. Tudatinze rero reka duhere ku karere kari ku mwanya wa 10. Akarere kari ku mwanya wa 10 ku rutonde rwacu ni akarere ka Muhanga. Akarere ka Muhanga ko mu majyepfo y'u Rwanda kakaba gatuwe n'abaturage bangana n'ibihumbi 358,433. Gafite umwihariko wo kuba kanyurwamo n'umuhanda uhuza Kigali n'amajyepfo ndetse n'uburengerazuba. Kakaba ari akarere kegereye umujyi wa Kigali. Ubucuruzi bwako bwaragutse cyane, bituma kaba akarere gafite urujya n'uruza rw'abantu bajya mu byerekezo byinshi, bituma abagatuye bakora ku mafaranga ku bwinshi. N'inyubako zigezweho yaba iz'ubucuruzi n'amabanki nka BK iri mu zikomeye hano mu Rwanda, nayo hashinze ishami. Ku mwanya wa 9 rero turasanga akarere ka Huye. Huye rero nayo kayibarizwa mu majyepfo y'u Rwanda. Akarere ka Huye kakaba gatuwe n'abaturage bangana n'ibihumbi 381 n'abantu 900. Huye ikomeje gutera imbere binyuze mu burezi bwa kaminuza y'u Rwanda yigwamo n'abaturutse hirya no hino mu gihugu, n'inganda zitunganya ikawa n'icyayi. Ni akarere karangwamo n'isuku n'ituze rishingiye ku muco n'ubuhanga, ariko irimo n'ibikorwa remezo bishya bikataje. Twavuga nka stade mpuzamahanga ya Huye n'amahoteli ajyanye n'igihe tugezemo. Ku mwanya wa 8 rero ku rutonde rwacu turasanga akarere ka Nyagatare. Nyagatare akaba ari akarere ko mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni akarere gatuwe n'abaturage bangana n'ibihumbi 653,861. Kakaba ari n'akarere kanini mu Rwanda. Uwavuga ko Nyagatare ari ikigega cy'igihugu mu buhinzi n'ubworozi bwa kijyambere ntiyaba yibeshye. Iterambere rishingiye ku mata n'ibigori byatumye abaturage ba Nyagatare baba mu bafite amafaranga kurusha ahandi. Bavuga rero Nyagatare ngo yibagirwe uruganda rw'Inyange rutunganya amata y'ifu, rutanga akazi ku bantu benshi. Ku mwanya wa 7 ku rutonde rwacu turasanga akarere ka Bugesera. Akarere ka Bugesera akaba ari akarere ko mu burasirazuba bw'u Rwanda. Bugesera ikaba ituwe n'abaturage bangana n'553. Akarere ka Bugesera ubukungu bwako bukaba butagishingiye cyane ku buhinzi kubera inganda nyinshi ziragenda zihazamuka. Hari inganda nyinshi ziri kubakwa cyane cyane zitunganya ibiribwa n'ibikoresho by'ubwubatsi. Bavuga Bugesera ngo yibagirwe ikibuga cy'indege cya Rutura kirimo kirahubakwa. Ikibuga cy'indege kikazaba kiri mu byiza muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse na Afurika yose muri rusange. Umujyi wa Nyamata. Nyamata niwo mujyi mukuru w'aka karere kandi ubu ukaba urimo uraguka cyane. Ufite ibikorwa remezo nka hoteli zigezweho, amashuri n'amavuriro, imishinga ya siporo. Hari amakuru avuga ko Bugesera ishobora kuzokwamo inyubako zikomeye za siporo nk'umushinga wa Formula 1 wigeze kuvugwa, hagamijwe gukurura ba mukerarugendo ba siporo. Ubuhinzi n'ibiyaga. Bugesera izwiho kugira ibiyaga byinshi nk'ibiyaga bya Rweru, Cyohoha. Ubu uvuye Kigali ujya i Bugesera ibintu byoroshye cyane kubera umuhanda munini wa kaburimbo Kigali Nyamata watumye abantu benshi bakorera i Kigali bagataha mu karere ka Bugesera. Ku mwanya wa 6 ku rutonde rwacu turasanga akarere ka Rwamagana. Akarere ka Rwamagana kakaba gaherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Kakaba ari akarere rero gatuwe n'abaturage bangana n'ibihumbi 884,953. Rwamagana ubukungu bwayo bukaba bushingiye ku bukerarugendo bukorerwa muri aka karere, cyane cyane bukorerwa ku kiyaga cya Muhazi. Ikiyaga kikaba gikurura abaturutse hirya no hino mu gihugu baje kwirebera ubwiza bwacyo. Ntiwagenda utavuze ku mihanda myiza igaragara muri aka karere ndetse n'amahoteli ku rwego mpuzamahanga nk'iyitwa Deleva Hotel ifite inyenyeri 4. Aka karere ikindi wamenya nuko kabamo icyicaro gikuru cy'intara y'Iburasirazuba ndetse n'icyicaro gikuru cya Banki Nkuru y'Igihugu muri iyi ntara. Ku mwanya wa 5 ku rutonde rwacu turasanga akarere ka Rusizi. Akarere ka Rusizi gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, kakagira abaturage bangana n'185,529. Gahana imipaka n'ibihugu bibiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burengerazuba ndetse n'igihugu cy'u Burundi mu majyepfo.
kakagira n'ikibuga mpuzamahanga cy'indege gihuza aka gace n'umujyi wa Kigali, kandi haboneka n'uruganda rwa Simerwa rutunganya sima. Ubuhinzi hazwiho guhinga umuceri wa Bugarama mu bibaya bya Bugarama ndetse n'icyayi n'ikawa. Ubukerarugendo, ikiyaga cya Kivu, Rusizi iri ku nkombe z'ikiyaga bituma haboneka amahoteli meza n'uburobyi. Parike y'igihugu ya Nyungwe, igice kimwe cy'iyi parike kirimo ikiraro cyo mu kirere kizwi nka Canopy Walk. Amashyuza ya Bugarama ni amazi ashyuha cyane karemano akurura ba mukerarugendo benshi. Ku mwanya wa kane ku rutonde rwacu turasanga akarere ka Rubavu. Akarere ka Rubavu kakaba gaherereye mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, kakagira abaturage bangana n'ibihumbi 546,684. Rubavu rero akaba ari akarere gafite ubukungu bushingiye ku bukerarugendo. Rubavu ni umurwa mukuru w'ibiruhuko mu Rwanda kubera ikiyaga cyiza cya Kivu. Hari ibyambu byiza, amahoteli agezweho n'amafunguro y'ifi cyane cyane isambaza n'ibirayi. Amashyuza, amasoko y'amazi ashyushye akundwa n'abantu benshi bashaka kwivura cyangwa kuruhura umubiri. Ubukungu, ubuhinzi, akarere kazwiho kweza ibirayi, imboga n'imbuto bitewe n'ubutaka bwiza bw'ibirunga. Uruganda rwa Bralirwa ruherereye i Gisenyi muri Rubavu, rukaba ari rwo ruganda rwa mbere runini mu Rwanda rwenga inzoga n'ibinyobwa bidasembuye. Ubucuruzi, imipaka ya Petite Barriere na Grande Barriere ni imwe mwifashishwa cyane mu bucuruzi muri Afurika yo hagati. Ku mwanya wa gatatu ku rutonde rwayo turasanga akarere ka Musanze. Akarere ka Musanze kakaba gaherereye mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda, kakaba gafite abaturage bangana n'ibihumbi 476,522. Aka karere kakaba gafite ubukungu bushingiye ku bukerarugendo. Musanze niyo ibarizwamo ingagi zo mu birunga. Ibirunga birimo Karisimbi, Muhabura na Bisoke. Ubukungu n'ubuhinzi, ubutaka bwa Musanze ni ifumbire y'umwimerere bitewe n'ibirunga, ibyo bituma kaba akarere k'ikigega cy'igihugu mu bijyanye n'ubuhinzi. Ibirayi, Musanze niyo soko nini y'ibirayi byiza mu Rwanda. Ibirayi n'imboga, hahingwa n'ibindi biribwa bitandukanye bijyanwa i Kigali n'ahandi. Umujyi wa Musanze wahoze witwa Ruhengeri uri mu mijyi yunganira Kigali. Ubukerarugendo, Musanze ifite hoteli zigezweho kuva ku zihendutse kugeza ku z'icyubahiro. Ni icyicaro cy'amashuri makuru n'ibigo bya gisirikare bimenyerewe, urugero nka Rwanda Peace Academy. Ibice nyaburanga bidasanzwe, Buhanga Eco Park, ishyamba rya kimeza ririmo amateka y'imikwa ry'abami b'u Rwanda. Musanze Canvas, ubuvumo bw'amateka bukomoka ku bikoma by'ibirunga, bukaba bufite uburebure bwa kilometero 2. Ku mwanya wa kabiri turasanga uturere twitwa mu mujyi wa Kigali ari two Kicukiro na Nyarugenge. Utu turere tukaba duherereye mu mujyi rwagati wa Kigali. Akarere ka Nyarugenge kakaba gatuwe n'abaturage bangana n'ibihumbi 374,319. Nyarugenge ifatwa nk'umutima w'umujyi wa Kigali, naho hantu hambere mu mujyi hatangiye guturwa cyane ko ari ihuriro ry'ubucuruzi n'ubuyobozi. Ubukungu, ni naho hari isoko rizwi nka Kigali City Market n'agace k'ubucuruzi CBD, Central Business District, hasanzwe kazwi nko mu mujyi. Ibice bizwi, Nyamirambo izwiho umuco n'urujya n'uruza. Kiyovu, igice cy'ubuyobozi n'amahoteli. Uburezi n'ubuzima, hari kaminuza zitandukanye n'ibitaro bikuru bya CHUK. Akarere ka Kicukiro gatuwe n'abaturage bangana n'ibihumbi 491,731. Kicukiro izwi nk'akarere kateye imbere vuba cyane mu bijyanye n'imiturire n'ikoranabuhanga. Iterambere, ni akarere kagaragaramo inzu nshya n'imiturire igezweho, urugero nka Gahanga, Kanombe na Kicukiro Center. Ikoranabuhanga, niho habarizwa umushinga wa Nosken Kigali, ihuriro rya ba rwiyemezamirimo n'agace k'inganda gashya Kigali Special Economic Zone gaherereye i Masoro. Ingendo, niho habarizwa ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Akarere ka mbere gakize kuri top 10 yacu rero ni akarere ka Gasabo. Akarere ka Gasabo ni kamwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, kakaba ari nako gatuwe cyane kurusha utundi mu Rwanda, kuko gatuwe n'abaturage bangana n'ibihumbi 879,505. Ni akarere gafite umwihariko wo kuba gakubiyemo ibice by'umujyi ndetse n'ibice by'icyaro. Dore ibintu by'ingenzi wamenya kuri aka karere ka Gasabo. Ubutegetsi n'inganda, Gasabo niyo nkingi ya mwamba y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Aha niho habarizwa ibiro by'umukuru w'igihugu, village urugwiro, inteko ishinga amategeko,
inzego nyinshi za leta, minisiteri n'ibigo mpuzamahanga. Imiterere y'ubucuruzi. Akarere gafite ibice byateye imbere cyane mu bucuruzi n'imiturire nka Kacyiru, agace k'ubutegetsi n'izina rikomeye mu mahoteli. Remera, Kisimenti, icyicaro cy'ubuzima bwa nijoro, siporo, stade Amahoro n'ubucuruzi. Nyarutarama, Gisozi, agace k'inganda nto ziciriritse ndetse n'isoko rikuru ry'imbuto. Kimironko, ahazwi cyane kubera isoko rinini rirangurirwamo ibiribwa n'imyambaro. Ubukerarugendo n'amateka. Urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi, ahantu hafite amateka akomeye ku Rwanda. Inzu ndangamurage y'urugamba rwo kubohora igihugu, Camp Kigali, iherereye mu nteko ishinga amategeko. Ikiyaga cya Muhazi. Igice kimwe cy'iki kiyaga gikora ku karere ka Gasabo, kikaba ari ahantu heza ho kuruhukira. Ndagushimiye cyane we twabanye muri iyi video kuva itangiye kugeza irangiye. Urutonde rwacu twahereye ku karere ka 10 turazamuka tugeza ku karere ka mbere ko ka Gasabo. Niba ari akarere twashyizemo katakagombye kuba karimo cyangwa ari ako tutashyizemo kakagombye kuba karimo, tubwira uko ubyumva muri komenti, ubundi duhure mu bindi biganiro tuzabagezaho ubutaha. Bye.